جهجه عبدالحی آکموش جگری سروک کمال شورشگر و دموکراتین کرد جه آمده پرسم. جه عبدالحی تو بخیرات یا کردستان 24 داخویانی انتون دنج سروک کمار ترکیه وزیر داده دولت باحچلی بوه پروسه و گهشتنا پروسه ببن بسته و دوه زوپکه که خو هلوشینیتن تینه چواته. نها وکا کتزانین ددسپیکه دا بویرن کل سوریه و بتایبت حماس و اسرائیل او دسپیکا و بویره و ورده هنک درفت چیبون که کرد بگیجن آستکی بگیجن هنک مافی خو و ببر خودی ستاتوک دروجلاتا ناوینده دسپیکا و پیواجوه و به پشتوانیا امریکا و فرانسا و انگلتره جی دروجلاتا ناوینده و پروسسی که هوا مشاندن ترکیه جبونی اولهیه ناوا خو با آوائه که خوست پرگاله که بکردارا لحفکری آوا بکه جبو که کاربه بکردارا پرگاله که لحفکری آوا بکه جی پروسس پیوستی به پروسسی که اوها دید لی پشتی که لإمرالیه به اجالان را هفدیتن هاتن کرن و به هنک اکتورین سیاسی را هاتن کرن به برز کک مسعود بارزانی را به نیچیروان بارزانی را هفدیتن هاتن کرن ev pevajo gehişt asteki le naha peyam wani naha ve başye ku pişti konferansa ku kamşlo le darket pişti ve hinek denge nexweş di nava partiye wan da jî dest pê kirin ji ber nijadperestiya wan ji bo ku li hember mafên Kurda berteka nijadperestî di mejiyê wan da heye piştî konferansa Kamşloyê ew dengê nava xwe ji bo dengê nava xwe jî bawayekî bibirînin hinek peyamên nerast û hinek peyamên li hember Kurda didin lê eviya قد نایوی واته کو او پیواژوی با آوایی کی بخسرینن آن بختبینن جبر کو پیواژو به پشتوانیا هزن امپریال جیته مشاندن اویا جی قاما ترکیه de böyle. بله. Yani اف هزن امپریالن جناب هواجه بحث دکاتن دکاره ریا ترکیه بگره یان جی دکاره ریا کردان وکه حتی کو لروجاوای کردستان بگهنه دیفاکتویه که آیا گریدانا روجاوا با باکور کردستان به پروسه آشتی و چارەسەریە و چیه؟ نها هزن امپریال وکا گوته زانین او پروسسا مزن یا روجلاتا ناوین دمشینن دورا دا جی جبر کو کرد خوزی هزکن bu Kurdara jî vê yekê dimeşînin. Mesela hêza Kurdaya ev ya yek ya dudoya hêzên emperyal di serî da jî Amerika naxwaze Türkiye ji çavê xwe derxe bi tamamê ji pişta xwe jî bide Türkiye. Niha xebatên wênî li pişt deriya da tê meşandin Türkiye û İsraîl di ser vê prosesê di awayekî de werin ser nokteyekî lehevkirî. Niha xebatên Amerika bi awê ku xuya ye Türkiye û İsraîl dixwaze di prosesekî lehevkirî da bîne astekî. Niha ev xebat di pişteriya da ev xebat tê meşandin. û weka ku we pirsî belê hêzên emperyal bêguman dikarin di rojhilata navîn da hinek tişta sererast bikin û nexşereyekî nû ava bikin. Lê ew jî ji bo berjewendiyên xwe hin wextê xwe rast dixwazin bikarbînin yek ya dudoya naxwazin müttefikê xwe jî bi temamî ji xwe qut bikin. Müttefikekî wekî Tirkiyeyê jî. هجا عبدالحی بدرجه دیرو که اگر ام بنرن همو جارا اوین که خونیشا دایا هف پیمان و دوستین کردانه کرد بجهشتنه جبو زلهیزن دنیای قوناغ و دیرو که هرتم خود دوباره دکه که من او دمین که کردان پشتا خو به دوستین خو گریدایی و دگل دوستین خو گهشتنه آرمانجه بو وی قوناغه ماترسین لسر کردان لروجاوای کردستان جیه که زیده ترن هم لباکور کردستان جی اردوغان دبیجید پروسه گهشتیا بنبسته دکارم وی فهم بکم جا خفتن جناب هوا اگر ترکیه جی ناخازید پروسه بچه سری
ئەگەر پەکێکی ژینیەتەوان جددینینە دەست بە کۆنگرا خۆ هەڵوەشاندن و چێکدانانێ بکە هێزێکە دی هەیە کو vê armancê dixwaze aya biya kê dê bibe نهاج بو اف هي بيگومان هزك هيا كو في بروسيس بخوازه بچه سري او هز جي شخو بروسيس جي جي داخوازان هزين امپريال دست بكريه تركيا بو شريكه في بروسيسه اويا يك يا دوتويا بله ديروكا كردادا gelek tişten ku hatın hole u de aleyhe Kurdada be encam bun Kurd divi varida beguman be Suudun le vecare avaya küseye drojlata navinda be taybet çili Suriye Kurd heza yekemin yani nahan ne heza devleta Suriye ku Ahmet Şara heza yekeme u neji hezni dine ku karibin yekem rol bilezin hene heza askeri u siyasi naha Kurdun. Jibu ku de Suriye'de heza yekem Kurdun prosesa ku te meşandın ji beguman be müttefikiya Kurda te meşandın. Jiber veye ki vecare Suuda Kurda zedetir li peş heye. Mesela em tiştekidine ji kumerev bide berçavi xu. Binirin digava ve proses ve pevajoya ve prosesi da Mazlum Abdi be helikoptera Amerikaniyan çu Şam'e u be Ahmet Çara rahevdi tinkir. Be vezire Fransa'ya tabi vezire Fransa'ya be disa be helikoptera Amerikaniya derbasi hevlere bu u be revebrin hükümeta Kurdistan'a başur rahevdi tinkir be kek Neçirvan ra be kek Mesrur ra hevdi tinkirin eviya Tevê wateyê ku belê hêzên emperyal vê carê bi Kurdara bi awayekî ciddî dixwazin vê pêvajoyê bimeşînin. Vê prosesê bimeşînin. Baş. Ejê Abdulhey bila pirsa dawiyê ev be bi nêrîna hewa bey ku dewleta Tirkiye pêngaveke kirdarî bihêvêjîtin ji bo armancê razîkirina Kurdan divê navberê de. Aya dê pekekê kongreya xwe helweşandin û çekdananê encam bide? Niha Türkiye beguman reflekseki wê li hember mafê Kurda heye. û ji avabûna komara Tirkiye û heta îro girseya xwe raya giştiyê xwe jî bi vî hawî bi pergala xwe perwerdeyê ya çapemeniyê şik girseya xwe jî bi vî hawî aniye wê aste. Ji ber vîya îşewan jî bi rastî ne hêsane. İca dixwazin bi awayekî him girseya xwe jî bînin astekî erênî wan jî îkna bikin ku bertek li hember wan jî çênebe û ji alêkî de jî ew bi xwe jî ji xwe nijadperestiya wan ji mecburiyetê niha dixwazin tiştek prosesekî awa bimeşe. Ji bo vêya Tirkiye jî ji bo îstikrara xwe û ji bo îstikrara rojhilata navîn bêguman êdî mecbûr e vî karî bimeşîne û avê ku xuyaye ew ê bimeşîne jî. Lê ne li ser bazarkirina ku em bêjin hinek mafên Kurda bidin û li ser wî PKK xwe hilweşîne û şer rawestîne. Li ser ku belê em ê bi awayekî gavên demokratîk bavêjin wekî tedî berdana zindankiriya wekî qeyyûm seknandina qeyyûma lê piştî wî jî bi girseya xwe ji bolî Kurda bi girseya xwe bi rêyekî demokratîk, zelal, meşrû, rewa tekoşîna mafên xwe yên kolektîv bikin. Wekî ku tedî di Newrozê de çawa milyonek kes dicivînin wê çaxê dibên di qada 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon Kurd bicivînin mafê xwe bi rêya demokratîk bistînin. Ew ê ev rê ji Kurdara vebe. Eviya jî tiştekî erêniye bêguman. Gelek spasiyatet kem hêja Abdulhey Okomoş ji girê serokê Komalaya Şûreşgir û Demokratên Kurd ji Amedê. Tu her hebî.